سورة مريم آية بدر كنتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر رجب ميني هجرية سانكال ولون فلنا بيسوي نيوتاني ووروناي ميلادي nasaraw ka jate ba fulani mugani saba sankalo fulanna bisunyo wolon fulanna ambe dawuda bugun masjid rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما ذكر تعالى حجب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام تمامي على جماكلو فاني جماكلو منوني موكونا دويه منوني نبي نمويه على كشيبوكا ومن تبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره ani mogo munun tuguran nabi ɲumanw ko ka jɔ ala ka danw yɔrɔ la ani ala ka ɲamarukanw almuwaddina faraidallah munu ye ala ka faradaw di tarikina li jawajirihi munu ye ala ka bagabagali fɛnw to ye tuma min ala ye nunu fɔ ka tɛmɛ zakara annahu aya fonye ko ale ye ni mogo ɲuman munun tɛmɛna nabi ɲumanw ni tugubaga munun tɛmɛna ten aya fonye ko ale nana nona bila jugu ananu bila nunun kɔfɛ o de ta ko fakhalafa min ba'dihum khalfu ay quruna ukhra ko ale nana jamakulu wɛrɛ bila ni mogo ɲumanw kɔfɛ mi jamakulu jugu de do. o de y'a to arabu kando naw do ko alqalfu walqalafu ko faragu boni ɲɔgɔn cɛ ko qalfu bisukuni lam o ye nona bila jugu mogo jugu n'a ko qalafu بفتح اللام ويه مغو منون بنا مغو كوفي درو هرني مغو جوغوتي مغو منون نون انا جما كلو دو كوفي هرنو مغو جوغوتي قلفو كوريو ودي من نو كو قلفو بسكون اللام ويه نونا بلا جوغوية donc arabu kando na do ko faragu do tu nu ñonche me do ko kuma sahale faragu be ala fule kanona bila jugu de tafoya fakhalafa min ba'dihum khalfu nim mo nyumaw temenen ko fe ne ala nana nona bila jugu jama wore jugu nana nunum nati nunum ko fe kanunum bila nunum ko fe ada usalata nin jama kulu jugu min nana nunum ko fe uye salli uya labila
وإذا أدعوها فهم لما سواها من الواجبات أديو نمو من يسالي يا غرويا كسالي توي واجبي فنوري منون بي من تسالي بي أولود توي كتما بي كفنا لأنها إماد الدين وقوامه وخير آمال العباد parce que salli fule odeye dina pied ani dina jofe ani joun ka bahara min kanyi an ka baraw be tawhidi kofe o ye salli de waqbalu ala sahawati dunya donc tuma min nonu nye salli nchinya ka salli toye uye munke wattabau sahawat utura unindi ngoko واقبلوا على سهوات الدنيا وملاجها ويو نيسي جنان نندو ما نجيا دامو وردوا بالحياة الدنيا يجينا نجيا نما يندي واتمعنوا بها وما فانتروا هكلي سجركتا أولودما فهؤلاء سيلقون قيا أي قصارى يوم القيامة أو نونون تغلمون واجبي نونم بپردي كومبي نيغونيا لاغرا ودي اتولاكو واتبو سهوات وتورا انندموكو فسوف يلقون قيا الاكو واجبي نونم بنا نمسا وبينو كومبي نيغونيا لاغرا دي وغد اختلفوا في المراد بداءة الصلاة ها هنا دونك باو ينيغو سوسو salli toli min fule ninyeya lanyine jumai ada'u sala lanyine jumai faqala qailuna fo bagaw doko al muradu bida'atiha tarikuha bil kulliyati doko salli toli min fule ya ko lanyine munye mununye salli toye pew ute salli rek waqtarahu ibn jarir ibn jarir yeninde sugantiya adawu sala uye salli toye pew ute sallire ولهذا جهب من جهب من السلف والقلف إما توسيري عليه قلق ودياتو أكو مغو تارا مغو منون تارا نفي السلفو لا أني دوني كبغا نيما منون فنانا السلفو كوفي سرهو أكو والقلف بفتح اللام ودياتو أنكو قلفو أني قلفو تكلني قلفو ينونا بلا جغودي قلفو ويه نونا بلا منون كاني منون نونا بلا جغودي أكو جماتارا سلفو لا أني قلف منون نانا سلفو كوفي ولأئمتي أني نيمو كما هو المسفور الإمام أحمد أني أنكايمو دوم كما بانغالندو أحمد بن حنبل بولو تشوغمي وخولي أني شافعي أني شافعي كما دوم utara ni juma utara munka ila takfiri tariki salati koni mo ni sallito ye kafiri ninde koso jamakulu do tara mo do tara salafu la ani doni ke baga munun na salafu kofe ani ayimmaw majhabi tu komi ahmad ibn hanbali ani safai ka kuma ko sallito baga ye kafiri de ni mo mi salli to ite salli ye kafiri li hadisa koso bayna li abudin wa bayna shirki tarku salat hadisa na muslimu kono ciden ko mimbe hadama denni shirku ce mushrkiya ce ube kafiriya ko ye salli to de ni ko ni salli to dorite salli kera mushrike kera kafiri wal hadisu la akharu hadisa wore الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر تيدن كو فرانفانسي امي نا بسلامني كافريتي ني سلام دين ني كافري دي ديفرانسي ميمبي ميم بامبو نيغونا كام فرا كبو نيغونا تيدن كو يسالي دي اكوني مغو يسالي تو فقد كفر في كافر يرى ni koni te salli de pew ye kafiri
وليس هذا محل بسط هذه المسائل بنكسر كوني يروت ني مسائل فنسلي كان مسائل ككمالا كفنسه كوني يروتا يروي أي كوريا كتامن يرولا أكون من يروت مسائل فنسه يروي مكايرا دوني كبار دوتاركا ني حديثا وكسو مغو تسلي كافري وقال آخرون فخلف من بعدهم خلفوا أداء الصلاة قال إنما أداء المواقيت توسيرك لو دفنا تارا أداء الصلاة كل نين مني كويا أكا وقتي دي يغرويا كويا سلي وقتي دو كو تس وبسلي دي نوتي سلي سلا وقتي دي لا دو كو أداء الصلاة نين دي مي أنكو بنجريري علي من سوغانتيا منون تسلي بيو ودعوا صلاة يودي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ألاكو من نمو من توبرا ما نسلي توبة غبي وبي من تنبي سلي وغتي دي يا غرويا ala ko ibe nimisa ibo ewa okum be nyogonya yowmal qiyamah fa sawfa yalqawna qayya qila qusurana doko qayya ko predi wa qila sarra doko kojugu wa qila wadi fi jahannama ba'idul khayr alqari qabisu ta'am ko doko qayya ye ewa jahannaba dinga dode jahannaba kolo dode ko akaddu akaddu adamu fana akajugu donc ala ko mogo be salli de to ite salli nimisa ko jugu jahannaba doni tawsiri dola ala ko ibo ko be nyonya la garade o ko fala ko illa man taba foni mogo min tubira kaba salli tolila o be salli ya garola kabo wakati la itubira kabo ala wa amana illi man yara wa amila salih ye baraj manke أي إلا من رجاء أن ترك صلوات واتباع الشهوات إلا من تبكر مني فني مؤمن ساغرا كتوبي كبو فرلا سلي نونون تولي أني إف ساغرا كبو ينندو بطولا فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته أو ني مؤمن يوكي إساغرا يتوبيرا كبو سلي تولي لا يتوبيرا كبو نندو بطولا ألا بيكتوبو منا أبيك اللبني فنا ويجعلهم من ورثة جنة النعيم أبيك أرجن النيمالي أبيك وچين تبغي وريقوا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ألا كن ننتج لمغو منن توبيرا كبو سالي توليلا منن توبيرا كبو نندو بطولا ko ale ala be uli man yara uye bara nyuma ke fana ko ale ala budo arjanna kuno ale ala tu tonyo ti foyi ni foye mana foyi ten na kasi kabu kanyumanna wazalika li anna tawbatan tazubbu ma qablahu parce que tubu fule ni tubura junubu tebena tubu nye tubu babe bogoti kafili tubu be fembe tige ka fengo fen temena tubu nye tubu babe tige ka boy ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من آمالهم التي عملوها شيئا نيندو كوسو نين توبو باو ويبارا منونك الا تفوي نغسوكا باراولا ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها ما نو يجنب منك توبو ينيه tubuin kofe ala tafo uye junubu mununke ka kurunka nyogona tige kabu ka baranyumla ala toke uka junubu temenau nku nyogona nagashi kabu ka baranyumla ka baranyuma to duma wotekede ala bu ka baranyuma dafalende duma li anna dhalika jahaban hadaran wa turika nisyan wa jahaba majana min karami likarimi wa hilmil halim parce que junubu munun temena ubolo tubu nye otara kaba ala yo otako boye pew ala yo toye masamminye ewa fonan shiri masaye masamminye mucho masa ayo toye pew
أتمنى نوي وهذا لاستثناء ها هنا كقول في سورة الفرقان بنكسر كو استثناء من فلانيا ني على توبو بغاو بو صلي توبغاو لا أكو بكم منا سورة الفرقان كنو والذين لا يدعون ما الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق كتا آية لبا إلى قوله وكان الله غفورا رحيما سورة الفرقان لا يعنيون فكم مغمونون تي في مربطو كفر علاقا مغمونون تي ني فقا ني من فقالي حرام يرى مغمونون تي جنياكي ني مغمونون ينونون كي ibe ka junubu kumbe nyogonya yomal kamado ibe dume ka junubu kunu muhana idoyare waya fana ala yamintu wala ku illa man taban wa amana wa amilan amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihum hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim mana tubu baka junubu munun temena enye ye ko jugu munyere kala bu yelma ku kanyumande ye ala ka funan shari'a ni hadamari hadama tumbe ala kuta de la inni misra itubira ka bola pew junubu temnay bolo ala ba yele makka ke nyuma nyerede men balmu mi nye tubu ko ni saratu bala tubu sarati folo iki dusukun kala sha alay akanake itubira nata katam mugo dode ma mogo dode kama ube kanake ni tubira jiya antere ni jiya nafa dode kama tubu ka kalashi alay kele ni nye tubu sarati fulana annadam ala ma fata junubu binte minay bolo nimisala nimisay ka junubu la de me eko etubira ka bo junubu la haribi ibi ka junubu fo baroday nakka ni sonjanay ema tubi de nimisa kabo junubu inare ni miri la junubu la droid bisuku be kasi ibe fujunu ninde sarati fulanay sarati sabana al iqla'u anni jambi o yoronin kelembe ni koy tubira kabo junubu minna iboti kabo la pew o junubu into de ni itumbe alaka wajibi do de toy comme abe aya kono chogomi itumbe salli min toy ni koy tubira salli de salli ngere e kon tubira kabo salli toli la eta ke ka salli tubu manyede foyi ka salli ndeke ni tumbe haramu do de ke ikon tubira haramu intoyede haramu intoy hari ni mogo munun tumbe haramu inke nyogon fe ni yere yado ni mu je nyogonya bla imu tama nyogonya bila imu baro nyogonya bila umu ka gerem bila obeke sababu kitama kata haramuna ika geren sanse ka tama nyogon sanse iku toy ne joli nay saba ewa nan ko ali gilaw sabana ba kono na ya soro tubu indilo lembe wale hakede la wale hakay sage na ya soro eye dore kanna folo sunya ube dore kanna folo tranki ube dore ka jurutum be la yinan kariya la na shebe wali tasagi wali hakke munum bula usagi na ya soro iye mugo korofore abora ka korofoli kalama tafe karasantu nye ka korofoli minke yere ya me kabay bora kalama ya famala fo akaya fi made na ya sura mabo korofolin kalama kana tafe tubi kata alama itumba korofo yoro mununa ikato katanuye kato nyuma mfoye ni hake mununda wori udero nubu tigudo asaga tigima hari ni yere yado ni ne tara ne tumbe karasa boro bara de lan tumba ke kakan na furu sunya ni ne tara ni ninye sisa bafo ja ne kan na furu sunya na ededo ni sirana onye don ko ko fereke ika do kan na fulu har na ta kalama e ko ni ka kisa madura ka do kan na fulu har na ta kalama har ni ba fo do de kon kan ni ndiman ne ta to godo ubu nuba ka kesire uba ka kontu numero bi bole kata kan na fulu bilal har ni ma fo ika sage ni ba tigido ni ta tigido ube atigi fatura ewa ni ba tigido fatura akace ta bago ta duma
ew eta tigi do uba tigi fatura eta ce tabagaw do asadaqati atogola ala ba yoro do ala ba shama na shebi ibn nafulun sagini togola wali hakku kasagi ni nya jolina nani sabanna ambe sabanna de ala iglaw ni mbebo de kono hakke na dilelonde hadama de hakke de la hakku kasagi bon nani na al ajmu ala alla yauda ilay ika dantiga kay duskun kono kon nin junubu mi wa ni ne bora lante sagi katama pew ikan ninga ne duskun kono junubu mi ne bora ni nante sagi katan ni mapew ninde nani nay duruna tubi jonna tubu kake wakati la wakati mini tubu be mina oye chogoya fulay chogoya dobe obe bekunka chogoya dobe obe mo kere ya nana ni madomi mimbe bekunka tile boli tile binfe ahya be ni tile bora tile binfe ala makote mo sika tubula ni mogo min tunye hari silama tunye mu'mine itumbake ka bara jugu ko ni tile bora tile binna ni ko ebe ewa yele makka kenyu mankelay ala tamina ciden ko ala baka dola kelen ka tubu mina ni tile mabo tile binna unana hadisa kono tubi sani tile ka bo tile binna nimbe bekunga mimbe mogo kelen kere ya ni mboli itubi sani kanin kanay gonon kono de ciden ko inna allah yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yugharghir ko ala ba dola kelen ka tubu mina ninni mabbo kan foy gonon kono de en ninni boli be nyogonna ni koy be tubi o wakati ala ti ka tubu mina de wala tubu sarti ni nduru de ninni nduru ni mo min tumbe junubu simambo ala makayafa ni tumbe junubu min nay bora la ni sarati duru dafara ubafo ninde mataubatun nasuha ala bika tubu mina bal junubu munun temina bulala bu abeyele makka ki manjumay ala soso ina la kutembe be yele makka ke nyumayima o de be suratu furqan kono ala kante tubu bagay akan saganko ambe ala kutana la soso mununa جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدن تمام على كوبير دو نيرو على يافو أكو جنات عدن شيء أرجنا فتو يقول تعالى الجنات التي يدخلونها التائبون من جنوبهم alakum masamin kurtaleno arjanna mi ni tubu bago be do akono munun tubira kabu ka junubula ubedo arjanna min kono jannati adin ay iqamatan shige arjanna so mi ni mo donna kono yishigile mba kono de baraite bo allati wa'ada rahmanu ibadahu arjanna mi ni ala ya lahiru ta ka jonyuma wuye bi jahar li qaybi kasoro qaybula ko dogole na kasoro nyata la ya lahiru ta wuye ay hiya min al qaybi alladhi yu'minuna bihi wa ma arawuhu arjanna mi lahiru fule kata ala ka jonyuma wuyete ala ka jonyuma limana ninye kasoro mar janna yere ولذلك لشدة أيقانهم وقوة إيمانهم نند كوسو وقد كان يلقى يري سابولا أنو كل من يقل يا سابولا ألاكو إنه كان وعده ماتيا أكون الله من فلنين نين ألا ياتنك جوني كو دوغولين كو دو ما يودارا لا نالله بنو مشيكتالا أبنوما تأكيد لحصول ذلك وثبوته وصغراره ماتيا مونye ala yede arjanna doni tubu baaw bolo kabo junubula aya fode ka sembentia ka geleyade ka sabati ko abekede arjanna doli mbenu makoyi fa inna allaha la yukhlifu al-mi'ada wa la yubaddiluhu ala takallahidu soso atafale nimbe komi ni aya wer kunala ko
كان وعده مفعولا ala ko lahidu min fulen ni na tara jo nyuma ye tubu bagaw ye kabo sallu tolinu ka junubola nimbeke de koy ni arjanna doniya abeke tubu bagaw ye de munun tobira kabo u ka junubola ay ka ina la mahala o be kire kuma yere tala wa qawluhu ha huna matiya na koy ni yoro la matiya ay al ibadu shairuna ilayhi wa sayatunahu matiya kore munye jon be laba kana ni arjanna made ube na arjanna ma matiya kore ni de ni lahidu min fora ni arjanna min fora jon be na made ube laba kana made ube do akono o minu man qala matiya don ko matiya bi mana atiya mana ko arjanna de bena uluma li anna kulla ma ataka faqad ataytahu parce que ni fi'u fenna na e mayina na makaba matiya donc arjanna min fulen ni nye jo umbe na amade ubellaba kanama ubedu akono donc matiya ni lahidu min fulen ni arjanna min fulen ni lahidu min fulen ni abena jowma ni tawsiru fulade me bun kasiru ko te nyogo nguli ni min nana ema ena na makaba لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها اللغوا أرجنا الدوم وتباتركم نكم اللنقل الشيء وتومي أرجنا كنو أي هذه الجنات ني أرجنا من فلنية ليس فيها كلام ساقط تافي kuma binnente kuma lankolo tenni arjanna kono de la mana lahu kafo kuma de fulenni nya fora arjanna kono kuma lankolo do mana te kuma minna wota arjanna kono kama qad yujadu fi dunya komi obe soro jinya kono chokomi kuma udo be abe baroni kuma lankolo mana tala nafa tala obe jinya kuma wala me wote arjanna donka kuma lare illa salama istisna'un munqati'un illa sana lakinni salama fingo fembe fod la arjanna koni kono abe kisi kuma salamu foli doro arjanna dew nyorobe salamu bila nyogonka malikaw be salamu buluka ala be salamu buluka salamu qawlan min rabbir rahim arjanna dew te foy mi arjanna kono ni salamu folite la yasuna fiha laqwa wala tashima anana ayawrela ala ko arjanna dew ute kuma lankolo me arjanna kono wala taashima ute junubu kuma me arjanna kono junubu kuma te me arjanna kono kuma lankolo te arjanna kono illa qila salaman salama fok foli dro foli bi ka kisibi ka foli dro odebe junubu kuma te arjanna kuma lankolo te arjanna kisi kuma dronde be fok تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا آية لبا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا أرجنا الدون وكدمنون كغرجاجه ودوم أرجنا كونو كومي سوغما وقتي ولا فلا وقتي سوغما ولا فلا أرجنا ده مي الله يا مثاليا دي كومي جيا دونكو ناو بدومني كي سوغما بدومني كي ولا في donc ala ya misali apo misali ya drosino suni tiletar janna ay fi misli waqti al bukarati o waqti al ashiyati so mada waqti nyogona ukadumunu bainahuma wala fila waqti nyogona ukadumunu bainahuma la anna hunaka layla wan nahara min nintakum ko suni tiletar janna de walakinnahum ulu في أوقات تتآخبون يعرفون موديها بأدواء ونوار أرجنا دون أرجنا كنو وبسرعما وقت مدو أنو ولا فلا وقت مدو نور ودو نيل ودو درو شنو تلتك تامان شو ودو دبو بولا أرجنا كنو نور ونيل ولا درو ni onoro no yole yera ni nye sogoma ewa ni ewa chogoya do yera fana ni nye wala fela mesunu tilete النبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
hadisana nabi hureta bolo akwala kachira la katanuna kishibaka ko awwal jumurat taliju li jannatan suwaruhum ala suratil qamari laylatil badr laylata al badr ciden ko ako jama kulu folo munum be do arjanna kono ulu be do arjanna kono noro le usalo ewa ukan noro be komi kalo na be ajeya da fama wakati mi tani sabar tani nani tani duru arjanna dem folo munum be do arjanna uka sawra nu kan noro bo cogodela nu be do arjanna kono la yabsuquna fiha arjanna da arjanna dawnte dajitu wala yatamaqqatuna fiha utem murafana finye mura ote finye kabun nuna murate fe kabud bisila fana kabo ote muratula wala yataqawwatuna ote bana kuta fana kay aniyatuhum wa musatuhum jahabu wal fiddatu arjanna dun uka mina munum be bolo arjanna kono anu haris penye munum bu bolo nubu yere penye nay abe sanu ni worje uji file ngo udumuni mina ngo uka ewa minye uka penye uyo abe sanu ani worje wa majamiruhum luluwatu aw uka minye uka usula kala munum bu bolo ni ube fembo ulu ye luluide warasahuhum almisku arjanna de wosi jimin be boy fare kolola akasa be ko miskide parafem min nkasa kadi kateme parafem beka uka wosi ji kasabo chokodel wali kulli wahid minhum jawjatani yara muqa saqiha min wara'i lahmi min alhusuni aw arjanna dembe ala ewa muso jema mununda arjanna kono o fula biye mogo kelen oni ka jiyan furu muso te kelen de iye muso munun furu jiyan kono na be kera mu'mina be kera arjanna dewnye ka muso ya arjanna kono ulu kofe arjanna de be ala yere ewa muso jema munun ni muso chenyi munun dila arjanna kono o fula biye muso inoroli kamade minye akak ewa shenkala sembe mimbe sen kono ibe nyaabe sembe nani sen ko felay na noro lendo abe komi buteli ni jikala ni nyaabe buteli ji na buteli kono ni buteli ko felay arjanna muso a sembe mimba sen kono i nyaaba la ni sen ko felay nyaali bolon la ikhtilafa bainahum awa sosolite uludi nyogon cede komi ka jinya muso dobe mogo dobe ala yibe muso doma dongo do ibe boy ka du kono ka bo wakati nye ikanna wakati be seyte se kana do du kono du kakala ala kan kisama du kono na uba kala ya ube so kono na kala ye bolo ite bo ika so kono bo wakati la de se ka do wakati la watar janna ka muso yede so solite uluni nyogonche wala tabagudu nyogon koniyatu ni nyogonche yogon bese koniyatu ni nyogonche qulubuhum ala qalbi rajul wahid arjanna dembe kaddu sukumbe kuma mo kelen du sukun chogore yusabbihuna allaha bukratan wasiya nubi allah subhanahu wa ta'ala fo so ma da wakati nyogona wala fela wakati nyogona ubi allah subhanahu wa ta'ala fo wani ibn abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabuna basu bola kwala kachida la katamna kisibaka ko suhada ala abariqi nahari bi babil jannati ala abariqi ko ciden ko sedu sun ku ube abariqi togode do ciden nyele bina fasari nahari bi babil jannati abariqi ko de do abe arjanna dala abariqi ye ko do de abe arjanna dala donc ciden ko sedu sube o ko indelay fi qubbatin qadraa ube tanta kuno tanta min binkene la madu yakhruju alayhim irjuhum min aljannati bukratan wasila uka garjage be bo arjanna kana umma sogoma da wakati nyogona ani wala fela wakati nyogona wa qala adadu min ahli alilm don ke baw doko kanatil arabu ali ani amu fihim man yataqadda wa yataasa don ko baw doko ko arabu tunkera arabu minye nema tigiye se tigiye abe dumuni ke sogoma
أبدهم كولافة فنجل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم قرآن فنجينا نعم من بود سكون كنو قرآن جينا نانيغناي سنو ننتايرا كسوني تلبي أرجانا كنو ده ما نقوم عربو كالله دارو نمين نعم بابولو شيباي أبدهم كسنيا فلاد تللا sogomada be dumuni ke wula fula be dumuni ke wodi yato qur'ana fana tumama tumbe arjanna nema fo ube min jato wire bolo nema ya nyugona fu ya arjanna ko sogoma wati wula fula wakati وقال تعالى لكم ولهم رجعهم فيها بكرة واسيلا أكوكا غرجة بوية سوما دا وقت نيغونا أني ولا فلان وقت نيغونا الجنة كنو تلك الجنة أو على بافو نيند فلار الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا نيند الجنة دي الجنة من منكتو فلك فاويته نيند الجنة نيند على با تشني دينكا جوما منونكر على نسرنا بغويه nka jom munun kera ala yesiranya bagawiye ala yu nyamra ni minyo yake ala yu fatanya kabo minu ya toy ninde arjanna min bilalun une ay hajihi aljannatu allati wasafna bi hajihi sifati alajima ni arjanna min fulani ninne ala ya mankutu ni mankutu bele bawiye hiya allati nurisuha ibadina almuttaqin awa mbenni arjanna de ciedin ka jom munun be sira alanye وهم الموتئون لله عز وجل في السراء والضراء على يسرنا باو يجوني منم على باتو ونيسون جالين دو على باتو نويا بو على باتو جليا بو كتورا بو كو على باتو فوي تولو على باتو تيجي parce que do fana ala bato yere nu ni sonjera doro ube fara dina mogoka menna geleya doro be fosi kabo awla do fana yede geleya wakati doro be misiri nyine noya nana duraba ubila ni alla nya sene bago tenunu yede wulu yede ben noya law be alabatu be gele ya law alabatu wal kajimuna li khayjan wal afuna lin nas wulu de fana nu diminana doro ube seke ukadimi kute ute kuma jugo fote tinyalike ube ya famugo mafana wa kama qala ta'ala fi awwal surati al mu'minuna nimbe komi ni ala ya fo surati al mu'minuna wa damina la قد أفلح المؤمنون ألكم مؤمنون يعني يرسلوا الذين هم في صلاتهم خاشعون منو نو بسر على نيو كسلكنو إلى أن قال كتا ألك كما لبنا الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الخالدون نونو دي تشيتا بغاوي منو بجنة فردوس تشيتا أو نو دونا كنو بدوما كنو أمبي الله دلالا كم فرولو جماكا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا أني ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل أنا ابن عباس بلو كوتشيدا لك ترونا كسبك كو جبرائيل ما يمنعك أن تجورنا أكثر ما تجورنا دون لا تشيرون كو جبرائيل ما أقوم منا إتنا أنفو كتشايا كتمي إبن نالمينك منا يتنك فولي تشايا كتمي إبن أنفو وقت منا يتفولي تشايا كتموكا نينكيلي بنا باسا كون نينكيلي فنجلات علي آية جدي وما نتنزل إلا بأمر ربك ala ko jibrila ko cidema akko awunte jigi fo ittigi ala ka nyamaru kande mana aka min nyato ntaka foli chayantena aw fo ka chaya katembena na limin kawula awunte jigi na nyere koy amte jiga malika awunte jigi ni tigi ala ka nyamaru kante ni ala ya nyamara ni jigi limin nyera mbe jigi ni ala ma nyamar ya ante jigi أقول له ما بين أيدينا وكذا قال له ما بين أيدينا وكذا قال خير واحد أنها النجلات في اهتباس جبرائيل بنكسركو أكو بنا باس ينين فو أكو بو تشغدلا دوني كباو يا فو هاري دوني كبا كلنتي
kunni aya jibi kunyede jibrila tumami amana chidema jibrila ko ante jigini ala kan ittiga ala kan yamri kante lahuma bayna aydina wa ma khalfana qila al muradu bima bayna aydina amru dunya doko lahuma bayna aydina ko yemunye mana jinya ko na ba wa ambulo korosisa ala de taro wa ma khalfana amru al akhirati wa fengo fenyella fo mingu femban ko fe fana la gara kola abe ala de tay lahuma bayna aydina fengo fembanye jinya kola abe ala de tay wa ma khalfana fengo femban ko fe la gara kola abe ala de tay ma bayna ma do fana ko ma bayna aydina ma bayna nafqataini do ko buru finyeli fula min bunu nyokonche haja qawlu kathirina min ahli ilm bun kasir ko yiddoni ke baga chaman ka kuma ko mana buru finyeli fula min bunu nyokonche ko ma bayna aydina do yake oye wa ma khalfana ay ma mada min ad-dunya ani jinya min temena jinyala ما بين أيدينا دو فنكو ما يستقبل من أمر الآخرة لا غرقكم من يسلم بما على دتارو وما خلفنا أي ما مدى من الدنيا جنياكم من فنتمنا على دتارو ما بين أيدينا دو كتغني أي ما بين الدنيا والآخرة من بجيان الآخرة واختاره ابن جرير أكو ابن جرير ينين دي سوكانتيا kon ka ko ma bayna yidayna ay ma bayna dunya wal akhirati ma bayna yidayna wa ma ghalfana mana mimbe jiya anilla garace abbe ala de tay ko bunjeri yeninde sugantiya wallahu alam wa ma kana rabbuka kalana wa ma kana rabbuka nasiya awa itigi ala tenyina qila manahu ma nasiyaka rabbuka do ko nim fana mana muhammadu itigi ala manyini ko koy itigi ala amanyini ko wa qad taqaddama anhu anna hajil ayatu ka qawlihi ko atemena ka fonni aya ko abe komi ni ala ko cidema wadduha wal layli jasaja ma waddaka rabbuka ma khala itigi ala ami toye ami ko itigi ala mi toye ami ko konni aya fana lanyini yode mana itigi ala mi toye koy رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض سانكبولون فلاتيجي على دي دومكولون فلاتيجي على دي وما بينهما أني من بسني دوغوتشي أبتيجي على دي فاعبده أو على كلمة توبته واستبر لعبادته كسبت على بطو كفنا هل تعلم له سميا يالا ebe ewa bonyogo nyado alawa yala ala ni fembolendo wa ala ni foy bolente donc aya min ye tawhid qualité saba fara nyogon ka woyeni aya de tawhid qualité saba yado balmo ko do bet ewa ahli sunna bolo ili aqida kuno ba fa ali iman ali aqida at-tawhid po doni ke ba ko nu ko ali imanu togo ya fula bala nu ko ali imanu al mutlaqa umani fem fara nyogonka waye ahli sunna wal jamaa belli man ya doni minye ali imanu qawlu bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawarih yajidu bi taati wa yanqusu bil masha nun ko al imanu ka kelem fo mutlaqate kabila la nyini yenninde ak sunno jama bolo ali sunna ni jama ni jahamiyaw mabbe ni yerode la limaniya yorola ni jahamiyaw ni mu'tazilaw mabbe ani murjiyaw mabbe limaniya min fuleni nyaw bambe nindera mais ahli sunna wal jama nu ko limaniya te ka fote وكمبر القول باللسان والعمل والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح يجيد بالتات وينقص بالماشية
mais nu ya nati al mukharana bil mukharana kani fendo tugunyona ala inna awliya allah la khawfu alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun nu yelli manani fengure tugunyona ku fara nyogon kan yorola liman yabeke sisa jonse ngore idusukun kono al iman wa antumina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نينو يندي منياني فيموري فرانيونكا لمن يبدك سيسا دسكونا سيري فيوني لمن يجونسي وورو كوسيري إدسكون كونو كدا أولولا إدسكون كونو ani fengo fenye ko dogolem ko de ni ala ya fo ci den nya fo ka da bela إدسكون كونو لمن يبدك oye adona shalli maniya ke chogo fula de bala na kelen fora abeta ahli sunna wal jamaa ka aqida be minka ala nu ya ni fengore fara nyogon ka abeke kalli manani jose ngoro ya ni fengo fenyi ko dogolen ko ne la gara koy ni nyeli maniya tay al aqida nu ko al aqida o yede mi al aqida yede ka fensiri arabu kanna rabutu ka fensiri mana ki dusukun fengo fe limaniya ka fen munu fulen ni nye nubu dusukun kono ka disikun siri ula ki dusukun siri nununa u ka ki dusukun kono ki dusukun siri nununa u ba ku odema ko al aqida ko dusukun siri ka nunu siri i dusukun kono donc nu ko tawhidi doni ke bago do bolo aqida ni tawhidi be kelenya do bolo aqida o yede hari tawhidi taw feumbe dola aqida yurwale ndo kateme tawhidi kanu ko aqida anyelli man ya jonse woro min fo abo kono ani tawhidi qualité saba min fora ko besiri dusukun kono uba fo de ma aqida men nu ko tawhidi alebe tawhidi qualité saba indeta mais abe do bolo ko aqida ni tawhidi ku be kelenya do ba aqida ni tawhidi ubu beke kelenye do ko ay aqida yede anyelli man ya jonse woro min fo kulu siri dusukun kono ani tawhid qualité no ku siri dusukun kono ya aqida bon ni ko tawhidi afle nin qualité sabade fule tawhidi tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifat uba fu nindema ko tawhid qualité saba no ko tawhidi u kambe nin qualité saba ma توحيد الربوبية يمونye انفراد الله بأفواله كألاك كلنye أكبارك تولا مانا فيمو فيني دام فيني على كلم تودا يا بيدا أني فوي ماجي كسانكبادا أما أني فوي ماجي كدوما كولودا أني فوي ماجي فيمو فيم بساني دوغوچه على ني فوي ماجي على كودلا أكلم تودا يودلا كلم تودا بيدام فيم بمرا بافوندي نما توحيد الربوبية أن يسر آية إن كانوا يرجما رب السماوات والأرض وما بينهما نية توحيد الربوبية دي سانكبولون فلا تيجدو ديما كلورون فلا تيجدو فيمو فيم بساني جوجي أبي على ديتاي من نين توحيد من فلان نية توحيد الربوبية نين تم مغلا نية نين دو كان نين فو نين تيلا دو سلاميا كنو maka kafiru tumben nindo me side nyu jadu hari shetani tumben nindo hari firauna bado bafo ninde ma tawhid rububiyya parce que shetani ko khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin hari shetani bado ko ala de dalike maka kafiru ala ko ni yunyin ka man khalaqa samawati wal ardi la yaqulanna allah ni ko jonye sank bolon fulada jonye duguma kolon fulada bafo ala nin tawhid kelema ken nin ko sode ci daw nu kam wo makkele nin ko so bebe nin do mo man nin nan kariya koy hari nin min yen nin nan kariya ya nan kariya de al juhudan ayan nan kariya de donon nan kariya li kene kamme du sukun ko nuna tede komi firawna yake chogomi wajahadu biha wastaqanatuha anfusuhum juluman wa ulwa wastaqanatuha anfusaha juluman wa ulwa ala ko firawna na ka jama'u banna ala ka kele banta ko ala de dalike banna amade kene de ka me udusuku unin dankalani do nay me yere bonya ani tonyali doro yan nan kariya sino dusuku sonne mba amade donc kelema ken no fe e walla ilaha illa korte ni nyede
parce que daw be la ilaha korokeni ko la ilaha illallah masaminya sankabolon fulada masaminya duma kolon fulada masaminya mulshin wala kan anna fajri salli masaminya amboran ka ba nan ka bo an ka baraw lan nan la sara salli ay la ilaha koroteni ni nye tawhid rububiyya de la ilaha koroteni de la ilaha illallah koro ye tawhid uluhiyya de la mabuda bi haqqi illallah. Donc bato fen site min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ bato bɛɛ ka di ala de ma damakasi bɛɛ ka di ala de ma dafalen bɛɛ ka kɛ ala de kantigɛli bɛɛ ka kɛ ala de u b'a fɔ nin de ma tawhidi uluhiya bamuru taara nin tawhidi de kama jahadu kɛra a kɛra nin tawhidi de kama ala kɛ kelen ye bato la i kana fɛn fara kan t'a kɛ i bɛ faga donc an y'o ta min tawhid uluhiyya qualité fulan an y'o ta min fa'buduhu wastabir li ibadatihi ala kelim pew bato kana foy bato ka farala ka ika sabati ala bato ka ni nya tawhid uluhiyya fulayya tawhid qualité fulan na hal ta'lamu lahu samiya yala ibe fendo ala ni min bolendo wa mana ala ni foy bolente ni nya tawhid al asma wa sifati togo ñumam be ala la mankutu ñumam be ala la laysa kamislihi shay'un wa huwa as-samiul basir ala ni foyte kelenya mais abe meni ke abe yeli ke fana nani foy bolente ba fo ninde ma tawhid al-asma wa sifati donc tawhid qualité sabay ninde parce que fo tawhidi ni aqida nunu o ka do de haro de salihu suhaimi mbake kalame akod ceedo mogo dona denke nana alema ko denke ko kutubu sita kayu bedrusi Bukhari Muslim Tirmidhi Nasai Ibn Majah Abi Dauda ayen nim bedrusi Qur'ana ba kunna fana ayen Qur'ana drusi comme aleya nyinin ka tawhidi masaila wala akwa tudo aya ñininka shirku masaila wudoda ako atudo aya ñininka yala kitabu tawhid yo durusi ako kitabu tawhid yo jontay ko jonya dira ako kaba ko fule nin kutubu sita durusi le qur'ana be ekunna tawhidi e mu bonyogona shirku masaila e mase kulu do kitabu tawhid li muhammad ibn hawe mase ko do janko ko kala janko ko durusi kasarabe nunumbo o de ato Cheikh Abdallah Bumbaji ñaka kuma kalawuye dondola aka kitabu do kon hadisul masa akoy be ewa karamo do de ye diplôme baba bolo magisteri tigi ibi duguturu ya ye duguturu do ibe mogo do ye karamo de do madrasa karamo de karamo yere de do abe mogo lakala ibe mogo do ye qadi yere de do abe kiri tigela min ni tawhidi yoro la shifru iba soro joro ate foido zéro ni tar aqida yoro la dro zéro al aqidatu sahiha iba soro zéro ate foido aqida la te foido tawhid la ko salafia iba soro atado salafu katabula atado dit polomu bafula bolo magister fula bolo doctoria fula bolo karam mogodo abe mogo la kala kalandente de karam mogodo abe mogo la kala qadido abe kiritige mogo ni nyogonche me iba soro mi nye salafu katabula atado sifru aqida sifru tawhid sifru salafu ka manhaju salafia sifru abe ko Cheikh Abdallah Bumbaji banka jamana inde ko ni ko ika tawhid bonda ini foy mo site nyogo na yere ni kalamba ko ni karamo ni diplôme tugute jamana ngono ni ko sunna ini mo site nyogo na diplôme tugu ani jamia ewa qiriji ute munun kala nakabo jamia ini wulu yere de be nyogo na mana haji salafu ini uyru yere de be nyogo lu yere de desra ko fa mu chofolo kuma mana jamana kam go to ma mena ala kan kisala kan tanga wodiya to tawhidi fo ka kala ka famu parce que do ko bunte miya de tawhidi tila sabaye ko tawhidi e kelende doro mamar bun wahabu re tawhidi tila sabaye tawhidi e kelende ni fi ko karamo bado de la kan ni fenke akonema ko ewa mamar bun atara
mogo do de ka kitabu diralen ta kayra ne la baytu de do ko tawhidi e kelende ko Muhammadu ibn Wahhab de yatila atigi ye kitabu in kala ne furu fo atila la nko min ye kitabu in de la baytu de do aye aya fo akwa aya ko di mafo nko aye hadisa fo akwa ma hadisa ko ni fo nko ne nyakuma mugu de o ni kuma na ko be mugo ka kuma araduka ka kala gosi ema aya fo ema hadisa fo nka be ko mi yere ta de fo ale yere kudera ko tiala ko ni ko aya ko ni mafo mene hadisa mafo ko ni aya mafo ni hadisa mafo Muhammad ibn Wahhab ko ma tawhid tilade ala de tawhid tilade ne ba ya fu ye sisa suratul fatiha ala ye tawhid tilade saba suratul maryama qur'ana chaman ala ye tawhid tilade saba qur'ana labala ye tawhid tilade saba nkonnan tara fe yere qur'ana yere be ye tawhid de men benni yoro de fu ye de nko alhamdulillahi rabbil alamin توحيد ما جاء توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية كن نيجي سورة الفاتحة نقول سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ما جاء توحيد الربوبية فاعبده واستعبد لعبادته توحيد ما جاء توحيد الألوهية هل تعلم له سمية توحيد ما جاء توحيد الأسماء والصفات نكون كتا قرآن الله قل أعوذ برب الناس توحيد ما جاء ألوهية مالك الناس توحيد ما جاء قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس توحيد ألوهية مالك الناس توحيد الأسماء والصفات إله الناس توحيد ما جاء توحيد ألوهية توحيد ألوهية donc توحيد كاتلا يروما سبا إسلاه تكون كباو يا فوتره للاستقراء أكلنا كبو كتابو دكتور وبافو نندم الاستقراء istilahu yede ni doni ke bagaw yere de ya fo katene wabafo istilahu mais tawhidi qualité saba lil istiqrai u deleya de al istiqrau u kalana kitabu de kono qur'ana ni sunna u kalano de kono ku bo o de kono mogo mu ulu fode lil istiqrai u kalana de ku bo kalande kono donc ambe min fo tawhidi yen qualité sabade tawhidi qualité sabay mbe sorla ni aya kono wakati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suratu maryam aya bidrun kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيه تراتا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر رجب من هجرية سانكال ولون فلنا
بيسوي نيوتاني ووروناي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلانا بيسوي نيو ولون فلاناي أمبي داود بوغون مسجد رجاق أمبو كنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أداءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون قيا لما ذكر تعالى حجب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام tumami ala ye jamakulu fanye jamakulu munu nye mɔgɔ kunnadiw ye munu ye nabiɲumanw ye ala